buri nkuru yose ivugwa mu ntambara yo muri Middle East, iraswa rya Dubai na Abu Dhabi bigaruka kenshi. N'ubu tuvugana niyo nkuru iyoboye izindi muri ibi bitero. Reka mbinyuremo gake wumve. None mu gitondo ku 16 y'ukwezi kwa gatatu 2026 hagaragaye umuriro mwinshi n'ibyotsi bicucumuka biva mu bigega by'ibitoro byo ku kibuga mpuzamahanga cya Dubai. Bijyanye nyuma y'igitero cya drone cyatewe n'igisirikare cya Iran. Inzego zishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro muri Dubai zatangaje yuko zakoze ibishoboka byose kugira ngo zizimye uyu muriro ndetse ko ibintu byasubiye mu murongo. Gusa ingendo z'indege zinjira cyangwa zisohoka Dubai ntabwo zirasubukurwa. Dubai yavugaga yuko ahagana nyuma ya saa sita ibintu biza kuba byagenze neza, ariko nta bimenyetso bigaragaza yuko ikibuga cyongeye kuba nyabagendwa. Ahubwo ingendo nyinshi zagombaga kujya Dubai zerekeje ku kindi kibuga cy'indege cyitwa Al Maktoum International Airport. Mu by'ukuri uru ni urugero ruheruka wakwita nk'urwa nyuma, ariko ku munsi wabanjirije uyu nguyu n'ubundi ha Dubai hari habaye ibitero bine bya drone birimo n'ibyageze ku ntego hafi y'ikibuga cy'indege. Ahangaha rero tuvuze ni mu gace k'umujyi, ibindi bice bya Dubai nabyo biraraswa kandi kenshi. Muri rusange ni ibitero 2000 bimaze kugabwa muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu kuva aya makimbirane yatangira. Nicyo gihugu cya mbere mu bihugu 11 byarashwe na Iran kimaze kurya umukamato wa za misile na drone byinshi. Kubera iki gihugu cyihariye kurusha ibindi muri ibi bitero? Nguhaye ikaze kuri Gentil Gedeo Official. Reka tubiganire. Iki kiganiro n'umwihariko ku mpamvu Iran yarashe bidasanzwe umujyi wa Dubai na Abu Dhabi nk'umutima w'igihugu cya Emirati, uretse ko no mu bindi bice harashwe bidasanzwe. Minisiteri y'ingabo muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yabyutse ivuga yuko hamaze gupfa abantu 6 kuva intambara yatangira, no kuvuga kwa 28 y'ukwezi kwa kabiri 2026, barimo abasivili 4 kimwe n'abasirikare 2 baguye mu bitero bya drone n'indege za kajugujugu zarasaga aho ngaho ku kibuga cy'indege, n'indege za kajugujugu zarasaga mu gihugu rwagati. Ariko bavuga ko abasirikare bo baguye muri kajugujugu yagize ikibazo cya tekinike isenuka hasi. Inzego z'umutekano za Emirati kandi zanatangaje yuko zimaze gufata abantu bagera kuri 200 bose bakoranaga bya hafi na Iran, kandi ngo nibo batangaga amakuru y'ahantu hagomba kuraswa cyangwa se gushyirwa intego za gisirikare. Abo biswi intazi za Iran barafunze. Cyakora imibare y'abantu 6 bamaze kwicirwa hangaha muri Emirati nta rwego na rumwe rwigenga rwayigenzuye neza. Iran ivuga yuko imibare y'abaturage ba Emirati bishwe cyangwa se bakomeretse kimwe n'abasirikare irenze kure cyane uyu mubare w'abantu 6. Nyuma y'isa sita kuwa mbere, dore ukuntu imibare yari ihagaze muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu gitondo cya kare Emirati yavuze yuko yahagaritse misile 6 za cruise ndetse na drone 21 zari zigabye ibitero muri Emirati zitangirirwa mu nzira. Muri rusange kuva ibitero byatangira, Emirati imaze guterwaho misile 304 z'ubwoko bwa ballistique, 15 z'amakruise ndetse na drone 1627. Abasivili 145 ba Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu bamaze gukomeretswa cyangwa kwicwa n'ibi bisasu. Kubona amakuru ahagije y'ibi bitero muri Emirati ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko ubu tuvugana gufata amafoto cyangwa amashusho muri Emirati ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ugifata ifoto y'ahantu habaye iki gitero cyangwa ahari gushya ujyanwa imbere y'ubutabera. Ni nako bimeze muri Israel n'ibihugu byinshi byo mu kigobe, kubera kudashaka kugaragaza ubukana bw'ibitero. Nibura mu bihugu 11 byagabweho ibitero na Iran mu rwego rwo kwimura ku bitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, nta gihugu na kimwe uretse Israel kibasiwe bidasanzwe kurusha Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Emirati ivuga yuko yabashije gusama 90% by'ibitero byose bya drone n'ibisasu byaterwaga n'abanya-Iran. Kugera ku munsi w'itariki 12 wari umunsi wa 13 w'intambara, imibare yaturukaga muri Minisiteri y'ingabo za Emirati yerekanaga yuko muri za misile balistike 304 zatewe muri Emirati, 268 zasamwe, naho muri misile cruise 15 zatewe aho ngaho nta nimwe itarasamwe. Drone zatewe zigera ku 1514 zarasamwe, ariko birumvikana ko hakiri izindi zirenga 100 zo zaguye ku ntego. Abantu leta yemera yuko bakozweho n'ibi bitero ni abantu 131 bakomeretse. Harimo ikinyuranyo cy'abantu barenga 10 bakomeretse, ariko leta yo ntabwo ibitangaza. Umubare w'ibisasu byoherezwa muri Emirati urakuba inshuro nyinshi umubare w'ibisasu byoherejwe mu bindi bihugu byo mu kigobe, kandi ungana hafi n'uwa Israel. Uretse ko ha muri Emirati
hoherezwaga drone nyinshi kurusha misiri nyinshi zoherezwaga muri Isirayeli. Ntitwirengagije ko Iran yohereje ibitero byinshi mu bihugu bituranye na Emirati, urugero nka Katari, Arabia Saudite, Bahrain. Ibi byose biri mu bya mbere byangiritse bikomeye cyane byangijwe n'ibitero bya Iran, ariko nta gihugu cyasatira Emirati zunze ubumwe z'Abarabu. Nubwo hari uburyo bwihariye bwo gusama ibisasu mu kirere cya Emirati zunze ubumwe z'Abarabu, ibitero bya Iran byagize ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa Emirati bwose. Abatuye Dubai na Abu Dhabi bakunze kumva ibiturika bikomeye cyane hafi y'ingo zabo cyangwa se hejuru yabo gatoya. Ibyo bisasu nibiba birimo bigonga ibindi bisasu biturutse muri Iran hejuru y'ikirere cyabo, ariko ntibinabuza yuko hari ibisasu bimwe biyoba bikagera ku ngo z'abantu cyangwa se mu bice abantu batuyemo. Telefone za Emirati ku bahatuye zihora zitanga impuruza zigaragaza yuko hari ibitero biri mu kirere bishobora gukora ibara ku buzima bw'abantu batuye mu mijyi. Ibibuga by'indege nka Dubai na Abu Dhabi, inyubako z'imiturirwa, amahoteli akomeye muri Emirati, ikigo mpuzamahanga cy'imari cya Dubai, icyambu cya Jebel Ali n'ibiro by'uhagarariye Amerika konsula muri Dubai byose byararashwe. Nubwo guverinoma ya Iran yabwiye CNBC ko ibitero byayo ku baturanyi bo mu kigobe bigarukira gusa ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere, nyamara hano muri Emirati Iran yanarashe ku bindi bikorwa remezo birimo n'ibya gisivili. Kuri Iran, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ni ahantu h'ingenzi cyane, aho ibitero biraswaho byashyira igitutu kuri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko bita bihungabanya by'ako kanya iterambere ry'ingufu ku isi, bikanateza ubwoba ku rwego rw'imari mpuzamahanga n'ibigo bikomeye cyane, kandi bigatuma isi yose ibihanga amaso nk'ahantu habera ubucuruzi n'amadiriz akomeye cyane mu rwego rw'isi. Iran ifite ubushobozi bwo guteza akaga gakomeye cyane muri ako karere kose. Ubu ngubu irimo iragerageza ubushobozi bw'igihugu cyemeje kuba nk'ikiraro gitekanye mu kigobe gihuza uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi, ndetse kikaba n'ahazaza h'imari y'akarere muri rusange, gutwara ibintu n'abantu, indege hamwe n'ikoranabuhanga. UAE ni hamwe mu hantu hambere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yasuye muri manda ye ya kabiri mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize mu ruzinduko yagiraga mu bihugu byo mu kigobe. Biranashoboka cyane ko ibyo bihugu ngo baganiriye umugambi wo kuzatera Iran. Amerika yari imaze igihe kinini cyane yaranze kwemeza iki gihugu nk'umufatanyabikorwa ukomeye cyane mu bandi mu bihumbi 2024, ariko mu mezi make yakurikiyeho Amerika yatenda intambwe ikomeye cyane, yemera Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu nk'umufatanyabikorwa ukomeye mu bijyanye n'ubwirinzi. Ntibanarekera aho ngaho, bajya ku bijyanye n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, artificial intelligence ndetse n'ishoramari. Ubwo bufatanye Trump yagizemo uruhare bugaragaza neza ahantu Emirati zihagaze ku bijyanye n'umutekano w'akarere. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatatu, ibirindiro by'ingabo byo mu kirere bya Al Dafra byagabweho ibitero bikaze nk'indege zitagira abapilote cyangwa drone hamwe na misile bya Iran. Icyo kigo kiri mu birometero 32 mu majyepfo y'umurwa mukuru Abu Dhabi. Icyo kigo cyakira abasirikare 340 b'Abanyamerika bari mu mutwe urwanira mu kirere wa 308th Air Expeditionary Wing, kandi bagakorana n'ingabo z'Ubufaransa. Ikindi kandi iki kigo gikora nk'ihuriro rikomeye mu karere mu bikorwa byo mu kirere n'ubutasi, kikaba n'igicumbi cy'abasirikare b'Amerika bandi bagera ku 3500 nabo bashinzwe umutekano n'ubugenzuzi muri ako gace. Umuhanga mu by'umutekano na politiki muri ako gace witwa Abdulhalek Abdallah wasanga ngo nta mpamvu zifatika zihari zasobanura impamvu Emirati zibasiwe kurusha ibindi bihugu byose byo mu karere. We avuga yuko ngo inkuru ya nyayo y'ukuntu Emirati ziraswaho ibisasu byinshi ari ukuntu ngo Iran yaje kuvumbura yuko Emirati zifite gahunda yo kwirinda ibisasu mu buryo bukomeye cyangwa se ifite ubwirinzi bw'ikirere buhambaye. Bityo ngo impamvu Iran yagabye ibitero byinshi kuri Emirati ni ukugira ngo ice intege ubwirinzi bw'ikirere, naho ngo nta yindi mpamvu igaragara yatumye Iran yibasira iki gihugu bidasanzwe. Cyakora nanone abantu bibaza impamvu Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ziteguye ibi bitero kuri uru rwego. Ubutegetsi bwa Iran bwavuze yuko bwibasira gusa ibirindiro bya gisirikare by'Abanyamerika mu karere mbere yuko batangira kurasa ku bikorwa remezo by'abasivili n'ibigo by'imari by'Abanyamerika muri ako gace. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yasabye ko ibirindiro bya Amerika mu kigobe byafungwa kandi by'ako kanya. Umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran Mojtaba Khamenei nawe yavuze yuko ibyo birindiro bigomba gufungwa kugira ngo bidahinduka intego zigabwaho ibitero nk'ibi. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zimaze igihe zishimira kuba igihugu cyashyize imbere ubworoherane n'ubuhuza, mu gihe abaturage baho bafite imyemerere ikomeye cyane ishingiye ku idini ry'Abayisilamu. Hari n'abanyamahanga b'amoko atandukanye, ariko reka tuvuge babiri. Hafi 90% by'abaturage ba Emirati ni abanyamahanga,
abo ni hafi miliyoni 11. Izina rya Emirati ryo kuba igihugu kigendera ku bitekerezo bifunguye kandi gikize byohereje urujya n'uruza rw'abantu benshi bazaha mu karere baje gushaka imibereho. Nicyo gihugu cya mbere kigendwa n'abanyamahanga cyane kurusha ibindi byose muri ako karere. Byatumye gihinduka igihugu kigezweho cyane kandi cyifuzwa n'abanyamahanga. Abo ngabo bakifuza barimo na Iran, Kuwait, Arabia Saudite n'ahandi henshi. Nk'urugero usanga muri Emirati inzoga, ubuyoga zicuruzwa ahantu hose ntabwo zibujijwe. Imyambarire y'abagore si ikintu gihangayikije cyane muri Emirati. Ushobora kwambara ukuntu ushaka kugera no kwemera ingeso zitemewe cyane mu bindi bihugu by'Abarabu, urugero nk'uburaya cyangwa kwicuruza n'ibindi. Uretse n'ibyo ariko ni ihuriro ry'ubucuruzi ku isi yose. Hakaba ikimenyetso cy'ukuntu ubuzima bwagakwiriye kugenda ku isi, icyo intsinzi n'ubukire byagakwiriye kuba ari cyo, ndetse hakaba n'ibijyanye no gutekereza neza bibyara guhanga udushya n'ibindi byinshi. Ibyo ni ibitekerezo byagutse bishingiyeho n'abashinze Emirati barimo nka Mohamed Al-Abah washinze sosiyete ya Amari Property, ufite inyubako y'ikirangirire izwi cyane ya Burj Khalifa ndende kurusha izindi zose ku isi, Dubai. Uyu mugabo yabwiye Dan Murphy wa CNBC ko impamvu Emirati yibasiwe cyane n'ibi bitero ari uko ifite imyemerere itandukanye cyane kandi ifungurira isi imiryango ngo buri muntu wese yisange muri Emirati. Nubwo hari imbaraga za leta zo gutuma ibintu bisa naho biguma uko byakabaye, mbese ubucuruzi bugasa n'ubukomeje, ariko amabanki mpuzamahanga n'ibigo bitandukanye, urugero nk'iby'Abanyamerika n'Abongereza kandi bikomeye cyane muri ubu bwami bwa Emirati, byasabye abakozi babyo ba Dubai muri iki cyumweru, nyuma y'uko Iran ivuze ko igiye kwibasira ibigo by'ubucuruzi by'abanyamahanga cyane cyane by'imari bifitanye isano na Amerika. Ibyo bigo byinshi byasabwe gufunga, ndetse abakozi benshi ubu ngubu barimo barakorera mu rugo cyangwa abandi ntibakora. Gusa ibisa umwihariko kuri Emirati na Qatar niko ibintu bimeze. Ibigo byinshi by'abanyamahanga byaratinye biba bifunzeho gatoya. Ibitero bibiri byikurikiranya byo muri Iran mu cyumweru gishize byibasiye ikigo mpuzamahanga cy'imari cya Dubai DIFC, byibasiye kandi ibiro by'itangazamakuru bya Dubai. Ibi biro byibasiwe n'inkongi y'umuriro yavuye kuri drone zavaga muri Iran. Amabanki n'ibigo by'Abanyamerika bikorana n'iki kigo cy'imari byari byaremerera abakozi babyo gukorera mu rugo kuva intambara yatangira. Gusa abakozi benshi ntabwo bari bagakorera mu rugo uretse bakeya. Cyakora ibitero bya Iran byibasiye iki kigo mu ntangiriro z'icyumweru byatumye n'abari basigaye bakorera ku biro nabo bataha bajya gukorera mu ngo zabo. Yaba Abu Dhabi yaba na Dubai, imijyi yombi ni ibicumbi by'amashami y'ibigo bikomeye cyane mpuzamahanga by'ikoranabuhanga mu karere, kandi byinshi muri ibyo byavuzwe mu buryo bwihariye n'umutwe w'ingabo z'impinduramatwara muri Iran, ni ukuvuga Islamic Revolutionary Guard Corps, ko bigomba kuba intego zo kuraswaho mu bitero birimo byibasira Emirati uyu munsi. Ibya mbere bigomba kwibasirwa ni by'Abanyamerika birumvikana. Google ya Alphabet yafite icyicaro, igomba kuraswa. Oracle ndetse na IBM n'ibindi bigo by'Abanyamerika cyangwa se ibigo by'Abanyaburayi Iran idashobora kwiyumvamo. Ibyo mvuze byose byo ni iby'Abanyamerika. Emirati yamaze kwishyira mu mwanya mwiza w'ibihugu bikomeye cyane ku isi mu bijyanye n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI. Aka karere karimo karazamuka muri bijyanye n'ubwenge buhangano, ariko Emirati isa naho yamaze kubitambuka. Ikindi, Emirati iri mu bihugu bicuruza peteroli nyinshi cyane ku isi muri kariya karere, ukuyeho Iran na Arabia Saudite. Ikibazo gikomeye cyane rero ni ukwibaza ukuntu igihugu gikaze mu karere kugera ku ikoranabuhanga cyangwa se big tech kitabashije kurindwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera kibasiwe n'ibitero bimeze gutya, kandi nyamara mu byangirika harimo n'ubuhunikiro bw'amakuru akoreshwa n'ibihugu bitandukanye kandi bikomeye ku isi. Nk'urugero, hibazwa ukuntu byagenda igihe ubuhunikiro bw'amakuru yo kuri cloud na Amazon muri Emirati bwakwangizwa kandi bufasha abantu benshi muri ibyo bice guhaha. Uruganda rutunganya peteroli aho ngaho rwitwa RUBIGANIRE n'ikigo cya leta kiri Abu Dhabi gishinzwe ibya peteroli cyitwa ADNOC, nabyo ni imwe mu bigo binini cyane mu burasirazuba bwo hagati. Ibi ngibi byabaye bifunzwe. Emirati ivuga yuko byafunzwe kubera ingamba z'ubwirinzi no gucunga umutekano wabyo ku bitero bya drone bituruka muri Iran. Impamvu yabyo nta yindi nuko mu minsi ishize hadutse inkongi y'umuriro kuri kimwe muri ibyo bigo. Abakora mu kindi kigo cyitwa Fujairah nabo bahagaritse by'agateganyo ibikorwa byabo, ndetse abantu bagemuraga ibicuruzwa hirya no hino hanze ya Abu Dhabi na Dubai birimo biragorana kubera ko ikigo rutura cya Fujairah cyahagaritse akazi kayo by'agateganyo. Iran ivuga yuko urusobe rw'ubucuruzi muri aka gace biri mu bintu byorohereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba ibitero byinshi muri aka gace.
Iran ivuga yuko urusobe rw'ubucuruzi muri iki gihugu biri mu bintu byorohereza Amerika n'abafatanyabikorwa bayo gukoresha ubutaka n'ikirere cya Emirati kimwe n'amazi kurasa ibisasu byinshi muri Iran. Cyakora kwibasira ibikorwa remezo by'ingufu ntabwo ari ibintu bishya muri Emirati zunze ubumwe z'Abarabu. Abu Dhabi higeze kwibasirwa n'ibitero by'abahuti mu 2024. Gusa ubu ngubu hari impinduka zikomeye cyane kubera yuko abahuti bigeze gutangaza yuko nibongera kugaba ibitero kuri Emirati bazahamya ku ntego zigize zihuriye n'abanyamerika gusa. Igikomeye cyane nuko noneho n'ibikorwa remezo bya gisivili byibasiwe birimo inyubako z'amateka, ibibuga by'indege, ibyambu, kimwe n'ibikorwa remezo birimo inganda hamwe n'ubuhunikiro bwa peteroli mu karere kose byagiye byibasirwa. Iran ivuga yuko ibyo byose byibasiwe ari bifitanye isano ya hafi no kugaba ibitero bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mu karere. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zari zashyizeho uburyo bwiza bw'umubano hagati yazo na Israel mu 2020. Birashoboka yuko ari nimwe mu mpamvu zatumye haba ibitero bidasanzwe byibasiraga Emirati kubera ko Iran yari bizi neza yuko umubano wa Emirati ndetse na Israel ari cirahani ikubite. Emirati yabaruye Misile na drone byose hamwe bigera ku bihumbi 200 byasekuye ahantu hagera ku 800 muri Emirati. Zimwe mu mpamvu zigomba kuzana ihangana hagati ya Emirati na Iran harimo ubufatanye bwa Emirati ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucuruzi. Turatanga ingero nkeya zigaragaza uburyo ubucuruzi hagati ya Emirati ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeye cyane ku buryo Iran yakwifuza kubisenya. Imibare igaragaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Emirati bacuruzanyije hagati yabo muri uyu mwaka agaciro k'ubucuruzi hagati yabo kageze ku madolari miliyari 32.2. Iyi ni imibare y'ingenzi ugomba kumenya. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zaguze imari muri Amerika y'agaciro ka miliyari 31.4 z'amadolari, bikaba ari ubwongere bwa 16.2% ugeranyije n'imyaka yari yabanje. Naho Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zigurisha muri Amerika ibintu bifite agaciro ka miliyari 7.6, nabwo ni ubwongere bwa 2% mu bijyanye n'ubucuruzi ugeranyije n'imyaka yabanje. Ibyo byose kandi ni ibintu byabaye guhera mu 2024 byiyongera cyane ku butegetsi bwa Donald Trump. Inyungu y'abanyamerika muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yageze kuri miliyari 23.8. Mu by'ukuri no bucuruzi buri hejuru cyane. Ikindi kandi nuko Emirati muri kariya karere ari nayo ifasha Amerika kugurisha ibindi bicuruzwa byayo muri Afurika y'Amajyaruguru niyo hagati. UAE cyangwa se Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zigiye kumara imyaka 17 aricyo gihugu kiri ku isonga mu kugura ibicuruzwa byinshi by'abanyamerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibicuruzwa by'ingenzi bahererekanya dore ngibi: Amerika yohereza muri Emirati ibisigazwa by'indege kimwe n'ibikoresho bikiri bizima by'indege bajya gukoresha mu gukora indege no gusana izangiritse. Amerika kandi igurisha telefone nyinshi muri Emirati zirangira zigeze no muri Afurika, bakohereza imodoka nyinshi kimwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo na mudasobwa. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zohereza aluminium nyinshi kimwe n'imibavu cyangwa parfum ndetse n'ibicuruzwa byinshi bikorwa mu nganda zo muri Emirati. Abanyamerika bagera ku bihumbi 122 nibura bashobora kohereza ibicuruzwa muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu bigiye gukwirakwira ku isi yose. Andi makimbirane anakomeye cyane n'amazi igihe. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu na Iran bafitanye ikibazo cy'ibirwa batagabanye neza. Ibyo birwa ibizwi cyane ni bitatu kurusha ibindi. Hari Abu Musa, hakaza Great Tam ndetse na Lesser Tam. Guhera mu 1904 nibwo bwa mbere hagaragaye amateka y'ubushyamirane aturutse ku birwa, ubwo Iran icyo gihe yitwaga Perse cyangwa Persia bashyiraga ibendera ryabo muri Abu Musa, ikirwa ubundi cyari cy'Abongereza. Twibuke ko Abongereza niho bakolonizaga Emirati muri icyo gihe. Ubwongereza bwabibonye nabi ndetse ndakuvuka intambara, cyakora Iran isanishije makeya itinya abazungu. Mu 1971 Iran yahise ifata ibyo birwa byose nyuma yo kubwongereza butangaje yuko bugiye kurangiza ubukoroni bwo mu kigobe. Iran irabyigarurira byose uko byakabaye. Guhera mu 1971 neza kuri 30 z'ukwezi kwa 11 ingabo za Iran ku butegetsi bwa Shah Pahlavi zinjiye muri ibi birwa habura iminsi 2 kugira ngo Emirati ishingwe ku mugaragaro. Impamvu binjiyemo kwari kugira ngo ku itariki 2 y'ukwezi kwa 12 Emirati itazashingwa itayigarura ibyo birwa. N'uyu munsi Emirati ivuga yuko ibi birwa ari ibirwa byabo Iran yatwaye. Hahora amakimbirane ashingiye kuri ibi birwa ku buryo ni ikibazo cy'imbarutso gusa, naho undi Iran na Emirati bashobora kurwana igihe cyo cyose bapfuye ibi birwa. Amateka avuga iki? Iran ivuga yuko kuva hambere ibirwa byahoze ari ibyayo mu binyejana byashize, guhera mu bwami bw'abami bw'Abanyaperse
mu gihe Emirati ivuga yuko ibi birwa byabaye ibyabwo kubera ubukoroni bw'Abongereza ndetse n'ubutegetsi bw'uburengerazuba bwagabanyije imipaka mu bundi buryo bushya. Emirati inavuga yuko ubwoko bw'aba Ali Kasim butuye ibi birwa ari ubwoko bugaragara muri Emirati n'ubundi nk'abaturage kavukire. Ni n'ibirwa birimo peteroli nyinshi ku buryo no kubirwanira si bijyanye no kugira ijambo gusa mu gace, ahubwo harimo n'ubutunzi butsitse munsi y'ubutaka. Twabonye ko ibijyanye n'ubushyamirane hagati ya Iran na Emirati bishobora no guturuka ku mikoranire ya hafi ya Emirati n'ibihugu bya Amerika na Israel. Reka nguha amakuru make kuri ibi ngibi. Ibirindiro bya Al Dafra byo muri Emirati zunze ubumwe z'Abarabu n'iby'Abanyamerika. Ubundi ibirindiro bikomeye cyane muri kariya gace ni ibya Al Udeid biri muri Qatar. Ariko byavuzwe yuko ibi birindiro bya Al Dafra ari byo byakoreshejwe hagabwa ibitero byinshi kuri Iran kurusha n'ibya mbere byo muri Qatar bya Al Udeid. Ibi birindiro by'Abanyamerika biri muri Emirati nibyo bicumbikiye indege nyinshi za F-35 n'indege za F-22 Raptors. Kandi noneho hantu Emirati ziherereye ni ahantu heza cyane ho kugenzurira Iran bikozwe n'ubutegetsi bw'Abanyamerika. Intwaro zigezweho z'ubwirinzi bw'ikirere nka THAAD na Patriot zo muri kariya gace inyinshi ziri hejuru y'ikirere cya Emirati zunze ubumwe z'Abarabu. Hakaba noneho n'amasezerano yihariye ajyanye n'umutekano. Aya masezerano y'umutekano Emirati ndetse n'Abanyamerika bagenda bavugura mu myaka igiye itandukanye. Ikindi nuko ahangaha muri Emirati niho hakorwa imyitozo karabutaka yo mu mazi no mu kirere yahawe izina rya Iron Falcon. Iyi myitozo ni imyitozo ibangamiye cyane umutekano wa Iran, kandi buri gihe imyitozo iterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye na Emirati. Si n'ibyo gusa, hari n'ubufatanye na Israel byiswe Israel UAE Security Tie-ups. Ubu bufatanye bumaze igihe ariko bwiyongereye cyane mu masezerano y'iswa ya Aburahamu yo mu 2020. Aya masezerano arimo guhuriza hamwe ubwirinzi bw'ikirere. Israel na Emirati bashyikiwe na Amerika bashyizeho umushinga bawita Middle East Air Defense Alliance. Intego y'uyu mushinga ni uguhuza radari zigenzura ikirere na systeme z'ubwirinzi kugira ngo batahure misile cyangwa se drone bya Iran bitembera mu kirere. Ikindi ni ikoranabuhanga rya Israel. UAE cyangwa se Emirati ikoresha ikoranabuhanga mu bijyanye no guhanura drone cyangwa se ibindi bigenda juru bigenda mu kirere bishobora kubangamira systeme z'ubwirinzi bw'ikirere. Bakoresha spyware surveillance. Ibi byuma byose n'iri koranabuhanga Israel na Amerika babitanga ku buntu kuri Emirati. Ubuzwi cyane muri ubu ngubu ni ubwitwa Hafire na LBT Systems. Si ibyo gusa, hari ibitero byo mu nyanja. Iran yakunze gushinja Emirati zunze ubumwe z'Abarabu guha Israel inzira yo kunyuzamo amato yayo, yaba y'ubutasi cyangwa se y'intambara mu nyanja y'Ubuhinde, ariko bagaca mu kigobe bikarangira ayo mato yinjiye mu muhora wa Hormuz ngo no kugira ngo bagenzurire hafi Iran. Iran ibona Emirati zunze ubumwe z'Abarabu nk'igihugu giteye inkeke cyane ku mutekano wacyo kubera yuko kiri mu marembo yacyo hujyanye n'ahantu giherereye mu buryo bwa geography. Ariko si n'ibyo, uburyo Emirati ikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel guhera no ku masezerano y'iswa ya Aburahamu ni ibintu biteye inkeke cyane. Ikindi ni uko Emirati ari cyo gihugu cya mbere giturukamo ibitero by'ikoranabuhanga byangiza systeme za Iran, by'umwihariko ibijyanye na nuclear cyber attacks. Ibi bintu byose tumaze kuvuga birahagije kugira ngo Iran ibone Emirati zunze ubumwe z'Abarabu nk'umwanzi nimero ya mbere, ku buryo ahubwo idashobora kumutandukanya na Israel na Amerika. Nawe wabyumvise ko uretse Israel ariho hano hamaze kugabwa ibitero byinshi muri iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 y'ukwezi kwa kabiri 2026. Mu kiganiro cyo kuri telefone na Al Jazeera, Perezida wa Emirati Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan n'igisonga cya Arabia Saudite Mohammed bin Salman bombi bavugana bamaganye ibitero by'ubugome bya Iran ku bihugu byabo, cyane ko bose bahuriye mu nama y'ubutwererane mu bihugu byo mu kigobe. Bashimangiye ko intego zabo ari ukurinda ubutaka n'ikirere byabo. Imboni TV, imboni ya rubanda.